Әйе, хатын-кызның җәмгыятьтәге тоткан урыны баһалап бетергесез. Бүген алар тырышлыгы, акылы, йөрәк җылысы салынмаган берәр өлкә бармы икән? Районда яшәүче халыкның да 52%-ын хатын-кызлар тәшкил итә. Авыл хуҗалыгы, мәгариф, медицина, мәдәният, эшкуарлык һәр тармакта тырыш хезмәт үрнәге күрсәтә алар, ди бәйрәм чыгышында район хатын-кызлар советы рәисе Роза Әмирҗан кызы Тимуршина. Милые женщины, примите самые искренние и самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 марта. Счастья вам, любви и радости, сегодня и всегда. Есть среди 365 дней один особенный. В этот день сквозь весенние проталины в мир врывается волшебный праздник. Он может прийти пышной веткой мимозы, хрупким тюльпаном или царственной розой. Все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших созданий человечества – женщин. Благодаря женщине мир становится добрее, а человеческие отношения теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья остается для каждого из нас самой желанной и благодатной средой обитания. А сколько важных и нужных профессий, где необходимы именно женские таланты, терпение, милосердие, чуткость, кропотливость, усердие. Ваши способности учить, лечить, воспитывать, ухаживать, создавать уют, красоту и удобство бытия особенно востребованы в социально значимых сферах: здравоохранении, образовании, обеспечении социальной защиты, бытовом обслуживании и, конечно, в семьях. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими верными спутниками. И пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши сокровенные желания: крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким. С праздником, дорогие женщины! Әйе, хатын-кыз ул дөньяга гомер бүләк итүче, гаилә учагын саклаучы, матурлык һәм мәхәббәт, изгелек һәм нәзакәтлелек, җаваплылык һәм акыл чыганагы. Гелдә шулай матур, уңган, сөйкемле булып калыгыз дип дәшәләр көчле затларыбыз, теләкләребез булган ир-егетләребез, барлык хатын-кызларга бәйрәм уңаеннан җиткергән теләкләрендә. Hürmetli rayondaşlar, avuldaşlar, abыстайлар, апалар, әниләр, кыз балалар, үзләрегезне районыбызның ирләр исеменнән, мәчетебезнең җәмәгать исеменнән, Рөстәм хәзрәт Хаҗи Әкбәр исеменнән һәм үземнең шәхси исемемнән дә рөхсәт итегез сезне хөрмәт сүзләре белән хөрмәтләп тәбрик итәргә халыкара хатын-кызлар көне белән. Тәннәрегезгә тазалыклар биреп, күңелләрегезгә тынычлыклар биреп, калыпларыгызга камил иман биреп, үзләрегезнең ирләрегез белән, әтиләрегез, әниләрегез белән, туганнарыгыз белән, гомумән үзләребезнең җәмгыятебездә бәхетле, сәгадәтле гомерләр белән яшәсәк иде, сезләр дә һәм ирләр безләребез дә. Я Рабби Аллаһ Тәала безләр шу мизгилләрдә сорыймын, хайырлы, бәхетле, рәхмәтле гомерләрне, һәм киләчәк гомерләребездә дә бергәләп ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, Аллаһ юлында булып, Аллаһ ризалыгы өчен, бәндәләр, кешеләр ризалыгы өчен матур итеп, кешеләр каршында да, Аллаһ каршында да матур, ямьле тормыш итәргә. Мөхтәрәм кардәшләрем, бигрәк тә хатын-кызлар өчен телимен Аллаһ Тәала безнең изге җөмләләрне ишеттерергә кыска гына Коръән аятларын тыңлатып.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله المولانا العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bayram bilan hurmatli tuğanlar. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mine bu günlerde yazının yılı yaktı birinci günlerinde bütün dünya kadın kızlar günü 8. Mart bayramı yakınlaşıp gelir. Şu umaydan ben bütün kadın kızlarını, enilerini, ebilerini, kızlarını şen konulimden şu ulu bayram, onların bayramı bilen şen konulimden tebrik etem. Gelecek durmuşlarında vak bəxtlər, qırış toynuqlı selametlik uzun ömür dileyim. Ey xatın kız, xatın kızga dünyanın en ağırlıkları düşer. Onlar bütün ağırlıklarını özlerinin ilkerinde tuatıp, bağlarını terbiyele işlerine, bütün güçlerin tünün günün yoklamayınca, bütün güçlerini sağlıp, hatta selametliklerin oyamayınca, şu dünyanı olga etüde ülüşleri zor. Şunun için ben onlara gelecek durmuşlarında ailelerinde mutluluk, tigizlik, güçlü zatlarının teregin tuyup yaşarga, hem süyülüp yaşarga yazsın diyen dilekte kalamın. Sizni bayram bilen kadın kızlar. Şu tileklerime koşup enkeylerge de bir özüm yazan şeýlerimni okup ötýän. Min rahmetlim min enkeýsiňe diýip atalar. Nice günler, köpmi tünler, qarynynda meni ýürtgensiň, enkey, miňa jan bergensiň, ýürek tibrijimni bergensiň. Balakaýym, ulum, göz nurum diýip gullarynda meni ýürtgensiň, bellur bişiklerde tirbetgensiň, kökreňe gysyp süýgensiň. Menim soruşymny işitir üçin uyangansyň enkey tünlerin Kukrek sütününe imizgensin, benim için ötken günlerin, ofetlerden beni saklagansın, kaplagansın o şejillerden, Xudayga sen enkey tabıngansın, saklar için beni şiirlerden, benim için enkey bergen bar güçümni, sağlığını hatta bergensin, balakayım, gaziz balam deyip, benim için yanıp kuygensin. Bola çağım iske düşe benim, enkey seni üzülüp sağınam, eytirsin ve senin munlar jırlar, benim inlerime sorular, iske düşe benim. Senin qaraşların, göz aldımdan alar öteler. Nurlu yüzün, senin yumuşak kullar balaşakka beni ilteler. Min rahmetlimin enkeysiňe, senin izgi kullarga, qabat dualarım kılam, senin ruhun için Xudayga.
Hürmetli hатын kızlar, rüksat etiniz sizni şu yakınlaşıp kelgen 8 mart beyremi bilen kutlarga sizge tozalık, selametlik, oila bakıtı, turmuşta almışlar, iyigizde bakıt, bağlar vakti tilerge. Şu yazılar sizge dağında bakıtlı şatlıklar, yama seyinişler alıp kelsen, yüzügüz yazdı, kuyaş gibi yaktı, nurlu olsun. Yakınlarınız ihtibarın, muhabbetin duyup, bakıtlı yaşayınız.